kali ya. Timenta lada lasim kan kelum ni negara population. Orang tangi naik pakai perkat yo tau non tereba. Tangi kanya ni negara population menta aku makil alum kil asdang bandung. Yo bu negara ini yo bu negara ini subuh garu menta poisan phau ngi poi phau. Jingin ibaca kin nong gum no kin nong pa ngiyo ya kan di nagadao no BBP bikin kena BBP ada long dia ke ngem de bangin le songshit ngem de bangin le ayo namar ko mo to ko man pen sange ya kan ga jungtung kam ro ma ban pen sange ya kan ga jungtung kam tung jam ya ka por was da ki bar dan tai on di man pen sange na kan ga jungtung kam tung jam mar do kana pen sange de apa sawu prakan ta adin jong betul tang adin kat tu kat nesi menta pada kami ba nama kilabun gi kena samla balaun la di banyo no calling letter la di ban letter no kam menta ki sakun tu bre song no pada ba ni ban sange ya tungkam tungjam te dalam ka jingdo noi kena samla dalam contradictory dah dan tang hapo si benai la kala statement nakani sakani dalam kata ko statement nang la ban kala ya kani ko wi pada monong mensim ketung ke population ada melak bantuan kala mentah syua berkandan ke expert committee tadi dengan dia bang isu ambil bangi lah delut lah yang lut yang hati kan bang sim ke jing ayu nak kiwai rumah amar ngiru ngila pule de ngila ya ngi 300 kini sepangani reservation policy eru ngadap ladap penlong program ladap penlong ni jangan penlong tu program men kadi export kanila sampai ndai bekai bagi hapan pulih mah only bekai tilang at least buram lah ni du dia kata sikap lang andi kan mensuyu menta kita nak kajing ma bakrawa be sada di ba uni kondan kamsalakan dian dah kajing keren jong ke BBP penkala ba kipat ba kilong persia ke BBP haka te mla asyuk sundan benaweng corruption ni jelah itu ke satu union lak roman satu union oh mental ima politics kibawan dong BBP ru mental iba ima sudah ada kibar bawan pantip cat oh ima sudah itu giba pinsut sudah jadi gitu breng kiburam ba bagi dangwan te kilong buram kilong iu ki pediang buram bi intara itu sudah dapat mau kayak apa hani pajba bom susu padu la sia nek ani bakap yang kalong kumta berkat janai kan sana ko em namar ba kumba ong na matusni atau media ong ba boni pajba ususno ba la suntu ya reservation policy usuntu ya ke demand tang ba boni pada umpat suntu de dala pencai dala batai pada pajba pajmat kan ba kolong kumne hendai bangin ya keren ya kata ke parti pada Kim Island dia bangin ya keren ya namar kolong kumba ni batai start no long kita teng kita nak nak kena sampai Pakistan kumni sampai mentar bang ong ba kwa yang MP jadi dan kidan tu ki ba ya kwa tiket itu apa tu yang nang kena apalan ke ngong da pi ong ba kena teng ong pi insult kan bang nama lada pi ong kena hakapor ba dangdai election assembly MLA balai ba pika banyak yalap election kaleng sudan dan kena dia kemun pelang menkeren lingkut pelang menkeren balai beda lalong basu penengkam no de ngong komentar beda lakut election hai ru kipat ba ki ang balai menkeren kem ai shoot menkeren nah lakut election de keren thandu gitu kiba kwa tiket MP itu boleh gisalia kan dan keren kan dia bisa kan kipat ba ki kami cucu tiket ong di ban abi uni kan tiket MP tekamot kila adu ayu maki ala dia kita yang ki bubun dah
Ini Kamera yang video am. besen pa. Banyak keren inta tak mo. Pun di breu ki. Long kisim kabu. Mo. Ini rumah IV agak di news ki. Keren. Baru. Ini ka kita agak di news. Jadi news. Itu ini foto kita. Ini channel yang itu keren pada bon pada itu. Ini keren. Ba Meral Bon. Oh, katu kariga panel discussion bang asyik penyat. Menindung ila de bendan panel discussion. Nang terai kan hatu dosan. Ada moderator. Asyik penyat ya untuk program straight talk. Coba aku demo moderate kan ya. Temenin ila de bendan panel discussion du halor ka reservation policy. Adu dosan. Tangba khot yo no